Borio si se u gore navedeni rat, kojom prilikom ja ubih 30 Njemaca biranijeg. A ti nema de sreće, pa ni đavoljeg. Znaš šta, Joksime? Šta, Radosave? Ti kad slažeš, ti ga tako debelo slažeš da je za vas ovi kraj dosta. Eto ti. A što ubi 30? Noće ih probrat, za Boga. Eve ti govor, pa vidi jesu li probrani. Ti ubio 30 Njemaca. Tako u govor stoji, Radosave. 30? Bože, Radosave, kad ti za nešto zapneš. Ali verti te ne može čovjek. Happy thoughts, best not to look around. Charlie the unicorn. Now hold still while somebody stabs you in the gut. Everyone is smiling and I've got a frown, but why should I smile as they toss me around? I'm told the issue is inside my head, as they make a world that is withered and dead. Oh God, I'm getting the wrong kind of readings, Charlie. I said happy thoughts. This isn't gonna work if you're so angry. You're making the building shake and shouldn't do that. Happy thoughts, Charlie, come on. Everyone is smiling, but you've got a frown. Charlie the unicorn. Njemac gore, dolje, čoče, vrlo važno. Vada, ti ne bi vjerovao, pa da si rekao prst, da si nekom Njemcu iščašio, a ne da ti pobiji toliku silu. Dobre, Radosave.